Kithega sana kethi cha muthenya mutegeri wa Meru TV ngikurombo betikiri nko watewe ni NTETO cha Meru TV muthenya ya ntuku ya Jumaa tariki 12 cha mweri wa 6 mwaka uyu turiwa 2026 ni wambita muthoni wa KIRIAMANA kurigana tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya tuthiatira akirisiginet na pang Meru TV kenda weta na mbere na kugwata ndeto ina nyingi worachi weta na mbere akubwithika kana ukarika account ni yetu ya Meru ome ya Meru na kinya thiguru ni yetu yonthe ya Kenya tukiambirire chukuru cha mwingi akumantere chia kirwa na ari nende gicigone mbunge kia Bori bethirite bakiamukira na kugunika na mauku ya kuthoma kumakire MCA wijikene ya Makena Murogo choro na MCA owandi ya kirwa na ari harwa mirimo machukuru na kinyarimu barabethirite bakiamukira mauku yibachokete nkatho kirio bichi ya MCA bakiwa nende thene ari to bethirite abaikulukira ya wachi mauku ya kuthoma ni umbete kwithire kikinyamu icho ndubura butumete arimu na ari tabona ni kwikwaniro ko bakichokire nkatho MCA Makena Murogo chona kumuromba nende na kuromba atongere bange na kinyantu wawendi bobo ya kinya weta na mbere na kuthithe mathithe ya kiao na utira machukuru yonthe na mauku ya kuthoma riboti ya mwandiki wetu wa NTETO mwende Olaibone yuga ibwaga nontu botethio buratona bo mauku na kinya bamwe basukuru cietu bakuona nguo cia mibira gukurukira mheshimiwa wetu MCA wa Kirwa na Ward tukauga ibwaga nontu bo support irenderete kwa skuru cietu akarika na skuru cietu akarika na mobatu jana beto na ria gutethia skuru cietu agatwa mauku agatwa storybooks no tuma kithomo gigokira muno na tuije ki mugongo jwetu kithomo ikyo ikuraiza kira gituma ana bonthe bakuma family chiankia na ile baraba tongi bomba kwithura bakirija na ira hamwe kwa ito shokia nkatho nyingi na tutwana mauku ya twana yo eru ari mejire to ithirikari itiana cia kura mauku lakini tukona mauku akwandikira urori ngaka na kirasi na katene kwa kuona kura kwandikira ru na ukena bageta bwaga kenda kithomo kiga ukira ino njere ukire kithomo yange yonda bana na tena mauku ni umweno otheri kone nya ici ndia gutwa kala cia ukala nacio ire ingi chura bane aciari kutotemba kwira na bagure beno tothio bakwana kumuzuro bareto iku atiri kinya bara bangi bare ome bara beno otethio ibacho otethio monye baturetere na batutethie kenda twakurie mugongo yetu na tukiromba support yengi irekoneka ikeja maskuru nejetu ya tutethia tukona bia kurea tukona mauku tajau na anabeto tukomba kwetha twina good contact time na anabeto bakathoma bwega na performance ikathongoma otherwise ituchokia nkatho nyinge na tukiromba more wishes bathinga tenjira yewe Makena Murogo shone kenda batethia skuru cietu ngwenda ikuromba wero wishes bangi kinyabo batege mfano jwa mheshimiwa batwe uniform mono kia turidirite ndene area ije uniform aitu kuromba mono tukona ntu moto support ya uniform tokira nonto uniform nyawe gintu gikebata mono kiri michetho twirikana michetho ni part ya kithomo kiri simbi Ramba jeti ya mwaka ya 2027-2026 robero kwithira kithomo ntuku ya yero oni CS wa kigina ujikene ya mbandine nde ya karibantere chankube robe kwithira bagichumire na kuonania abake bakuonane kuri akwandu kuonera bari anite na budget bakiona uka uchumi abwitite kumba kwithira abugita na mbere na gwiti akiwende atongire bare bedrikari ne bati kwibirwa akariki yao no tuno kabetite na mbere na gwitite ngarama hora kukia bakiromba abunge abethire beta ya nyiri ya budget bakiwa nende ya ukuruka akenya bakethira baithi nene. Mr. Speaker, it is my honor and privilege to present to this August House and to the people of Kenya the budget statement for the financial year 2026-2027. I make this statement in fulfillment of the requirements of Section 40 of the Public Finance Management Act, Cap 412A and Standing Order number 241 of the National Assembly. Mr. Speaker and honorable members, this is the first budget since the passing of the late Right Honorable His Excellency Raila Amolo Odinga, who is fondly remembered as a patriot and national hero, and who steadfastly championed economic justice, democracy, and equal opportunity for all Kenyans. Mr. Speaker, the Right Honorable Raila Amolo Odinga was a key partner to His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, in the broad-based arrangement. Mr. Speaker, this budget captures the ideals of the two great leaders, especially
on the aspiration to transform our economy from its current status to a more developed nation status, a path to Canaan through Singapore. The extensive public participation throughout the budget process presents a solid basis and foundation for what is clearly the people's budget. Mr. Speaker, public participation is a constitutional imperative. In compliance with this requirement, I personally led extensive public engagements with Kenyans from across the country in the last 1 year. This was meant to get their views and inputs to the budget that I am presenting today. Mr. Speaker, the message from Kenyans across the country, from our rural villages to our bustling towns and cities, the ordinary Mwananchi is clear and consistent in their messaging. They have genuine expectations from the government. Kenyans want an economy that works for them, an economy where the cost of living is manageable, where opportunities for employment and businesses are expanding, and where the benefits of economic growth are shared widely across society. Mr. Speaker, Wananchi want to see a government that listens to their concerns and responds with policies that promote opportunity, fairness, and prosperity. They want to see a government that protects their livelihoods, a government that supports farmers and small businesses, empowers the youth and women, and ensures that public resources are used prudently and transparently. Above all, the people of Kenya want assurance that their hard-earned taxes will translate into tangible improvements in their daily lives. Mr. Speaker, the main feedback from all these engagements was that the government should reduce the overall cost of living by lowering the tax burden on essential commodities, tame wastage of public resources, and decisively deal with corruption. Mr. Speaker, among the concerns and anxieties raised by Kenyans is the fear of potential outbreaks of infectious diseases, including Ebola, given the reported cases in some countries within the region. And so, Mr. Speaker, I wish to underscore that while Kenya is currently free of any confirmed Ebola virus disease, the government has activated the National Ebola Incident Management System to coordinate surveillance and response. Already, enhanced screening is taking place at all the points of entry, especially the airports and border points. The government has, in the meantime, trained over 1,000 health workers and put together a reserve team of 241 experts in epidemiology, laboratory services, and emergency response who remain on standby for rapid deployment. Gavana wa kaunti ya Meru MUTHONI ntukwera orombere kwithira kiliunga nterechi ya wandini ya kisima na rora bure kiri kurura irasi bia isi ndia chona kanyaga kwariria kari orombere kwithira akiwa nende thirikari yawe ni chumaririte kumba kwithira kirutira Ameru ngui na araugite nya thirikari ingi tia kuluka utenga bana no maendeleo yomba kwithira kioneka nterechi ya kisima orombete Ameru abwete na mbere na kumba kwithira bakimu wa Tambaru na munini wawe kenda utie riboti ya Meru ni kumba kwithira kithara kimaendeleo riboti mwandiki wetu wa NTETO mwende ola. Gavana wa Meru MUTHONI akiaria cukuru ya Murangine kisima bore na wete gavana barabange bakulukite bathatu tewa walika na cukuru eno meakira kinya kirasi kemo kia ECD untu akwa thirikari yewere rwirona rwatiela na kwagirithia kithomo kaunti-ini ya Meru nayo miario wa Tambaru ni munini wa gavana Linda Kiome. Gavana mbere ataka kirasi na athiretie miaka 5 Gavana baire ataka kirasi na athiretie miaka 5 ofisini obathatu ibo murikana eta wada uteke lasi yaka na miaka 2 na nusu mutumana mwaka yomwe no rikana twana twetu atoita mabatine atoreta kirasi keshima kenankanya kegekera nankero kebekere motisha ya kuthoma. County government ya Meru twena manto ya manene tukubwithia kire department ya education kweya na arua ni kumanisha thirikari yetu ya county ni ku support agenda ya kithomo jaribu thithiritwe che sasawa
buthithiritwe iras kiaca kinya narato mutonyi ndene wa DJ Kisima gavana umakuruga kirasi kingi ca giki kenda kwana twetu twa Kisima ward amwe na county yonde kwamba ikwethira bena antu aega kuthomera monkatha ici gavana nombete gwaka irasi kimwe irasi 73 pia twana twa ECDE akethire kaeria ngugire yatigirirwo ithirikari renge amwe na ngugire itete yonthe akiaria MCA wa Kisima Patrick Mutumana achokete nkatho cia mwanya kiri gavana nontubo kulikana kariba Kisima na mirandi ya witi na mbere akiwango atanirwe mbea ya gavana na MCA sineyo atumite kinya barabara ire mature ne ibwethwa gavana mbuge miaka ere na ara nuje batu twetere ndoene twe sometimes mandero jaura bati kuma gutonya wa gavana antu antimeti kwenda ibo jone tabo jonete especially antu murangi ni bonete mende abo jonete ibo jonete kiambera mbuge kirasi giki kiare thirikari re thirire ndikana kero bairo ikoro bathiro ngo bathiro ngwa akoro bambire kuringa siasa bakiuga Mutumana arire kirasi kiano tuko kiareo batinga no kuja ndethira kura manto murangine anda kwera uno ndaringero kura no monga to kirasi no mpambecha na to contractor na to kirasi kiroka giteo oni mempenda kwa manto yako thithia ate acha kuone katuza sawa kirasi kike na kirasi kikega so gavana itoke kirasi ibwega ukuja kudhibitisha au mbecha ichi aitere ngore thithia kuthithia ate kubatera tuza sawa barabara chietu thithia to kali thithitwe gavana turugurite barabara ire itenjwa inyegitara mau itenjwa barabara ichiterete chonde ajo barabara ichithithitwe inya tukwetorejereria thaigereria na kana bukwenjere waku ni thithitwe ai winge ithithitwe gitareko ale gavana barabara kuma thirikari cia kuma 2013 barabara itageta kuthithwa batinde mutuma twina mutuma ndo mwera manto antirimeti ndamwera ndaringero kure nyinge atwere mbecha na barabara cia thithia atia na bando kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni Ibaya mno mwandiki wetu wa NTETO mwende wala iboni no tuboriboti una njira ikinyanilite hakarina aturi bantere chiangita na kamweri nere ntere cha mutuate ibachumire tena kumenere bonene mubunge wo daitumu urendo wakishigo mbunge Keigembe North no tubokumba kwithira kebare akiri akubekira stimo ntubora botumite nende abaithira bakirira kwa kaita kanene akari baba aritira mudoro bako bobo abaturite mundune ejo mutumanu na kinyanyuma ya mubunge gwetana mbere na kuba kwithira kibekira wiraniro boko kubekira stima mwankanende wirane bobo tethira abwikinyanira bakiare na mudoro ibe wete biashara chio dichubete kwithira achikiro amana arakinyana bo benge batikona bya kuthoma riboti mwandiki wetu wa NTETO murithi waba akari na turi baku makenisa nindena ya mutuate ne baumirite na guteta bakiugaga bo batona stima ku megitare tene beta guciona ria baumirite mutuate gura mesimu to atume tunara kitekantu betu kula thina muno tone stima bwana ne stima kono bwana ni thina stima ciekura kinyangitana ukinyangitana kinyana betu bongo bero bagathoma na muta itatho batathoma nacio utie nyana bongo batona bakubye kuthoma na bengitana na kuno tire ngie cio yo ngwari ya thina kuma kuno beta kucanji thimu ci mutuati tutura kalibangitana na kinisa mwanka munta muthangene kuno tu area mwe batu tuba area mwe tuende neri yuci ni bura tukire stima tukura thina muno myaka minje muno bwana nae munene twaturomerete batwire stima tutona gukuwa muno brother wa na batu turi antu ba tulikinya kituo kya kulingira kura tulikinya masukuru tulikinya kila kitu lakini stima itatatia itakinya tuya kwenda kwa stima nanga tuite kama ndo ndi aletie ko kwa stima kuma turathura muturia kalweo malebe maora choka ya thatu ko tutona stima kinisa na kinisa kina tuwe kanje sio kina miaka 22 tafadhali akira moni ntobinge na lenka ntoba power acha batelenka mpia tumara power yeke yangura to muthurire akore mundoe akore moni kinya machukuru ni cioro arokere nende batu ntoba bakinisa na kamweline na ngitana na mbere ata
no tafadhali mbirata njwana no ntuko mucio njwana nekere sima no sima kichionka twekinya twe mwakure yuinge no ntuto mwere kura na wendo sana akienda boboya na tukere sima kenisa kwa njesio cie yekuo no ntwakore mwe barabara eye njesio thio lonka le ngombe data ontwegoro ngombe ni ate na ngombe ni ate chionza ka njesio la thio lonka kumanga mwanine ye na mete njera achi barabara kuna mkudula mawe na barabara ni omuturia MP no bwethete 1969 mwaka 1988 thura maore. Mulithi wa banki ripotera Meru TV kuma mirigoni ya Igembe Mawa. Ibaya muno mwandiki wetu wa NTETO mulithi wa bano tuboriboti na njira ikinyanilite county commissioner wa county ya Meru abikene ya John Molo na chumite na kuromba kwithira kwina ngwataniro kenda kurwana kina wamba na wagagie bura kwithirite bugita na mbere muno nterechi ya Meru akiromba atungeria machibu na kinya karibe ndire bakiwatanira na kwithira baino urumo kenda gutigira mpangaini kumba kwithira chikinya muicho vilivyo na hawa majangili, lakini ningependa kuhimiza jamii tuendelee kushirikiana kwa karibu kuhakikisha kwamba tumekomesha visa kama hivyo, ili watu wetu waendelee na maisha yao, waishi kwa amani wakitafutia riziki. Tumekuwa na visa chache, na katika hiyo hali ni kweli kwamba juzi kuna mzee mmoja tuko na habari aliuawa na hao wavamizi, na ni kweli pia kwamba kuna mifugo imewahi chukuliwa, lakini kwa kiwango kikubwa tumewahi kuzuia visa kadha wa kadha, na bado tunaendelea kusaka hawa na kutafuta namna ya kuokoa ama kutafuta hiyo mifugo imechukuliwa. So tunashirikiana na jamii, lakini ningependa kuhimiza tuwe na ushirikiano zaidi, haswa sisi tunaomba ikiwezekana tuwe tunapaswa habari mapema, ili kwa pamoja tushirikiane na kupambana na hiyo hali kama jamii moja. Hali ya usalama kwa kiwango kikubwa ninaweza sema ni sawa, isipokuwa hiyo sehemu yetu ya wafugaji ndio kidogo kuna changamoto, tunakubali, lakini tunafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba tumeshirikiana pamoja na jamii na washikadau wengine wakiwemo walinda usalama, ili tuhakikishe kwamba hiyo hali imethibitiwa. Ibaya muno mutegeri wa Meru TV no tubo kututhiatira kindeto cha Meru TV muthenya na nkulokio tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda wetana mbere na kugwata NTETO kathomba ura chithirite chitunduka kathetune aka Meru hitana mbere na tuthiatira no tukina mibango kathomba ire kwamba kwithira ikwijira ni wambita muthoni wa KIRIAMANA.